Mukhrumzari adon imgribs impact news nei Raj NONGTHOMBAM Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butram okchari health is wealth hakjang phabana sengbal lanni hainabalei adubu handak November ki tarik nipan haiba tare November ki tarik nipan gi ahing noyai dagi laiba sigi Prime Minister Narendra Modi na lupa chamanga chapi amade lising chapi singbu demonetize tawkhibadagi sinabu yaro hena lauthokiba matungdagi hojik Manipur yauna laiba sigi tonga tonga mafum singda maruina sel yam paiba sinjau paiba mi sing si sel hapchan bada yamna wanare adubu tasengna lan khwaide yam leibasidi ngosagi sel yam paiba du nate hakchang phobaduni hairi maradon hakchang phoba mi singdadi ari asengba lan yamna chenma mi sing asidadi demonetization gi effects yam ta leiti haibata asum tawdana handak jahi gi haibata August ki tarik taruk tagi horaga Manipur ki Nagamapan dalaiba Imphal ki Nagamapan dalaiba apunwa fitness center na tarulak suboina handak kisna tarulak suboina pangthokiba 6 transformation challenge haibata ko gi masam u phana leina bagi hana phalam dabadagi phagalakpa hana traga hana yam noiram badagi fit uhalakpa sum makhal gi competition ama haibata transformation challenge ma pangthoki hariba challenge se ki finale na tha se ki tarik tara mangha da lauthokre hariba finale aduda hariba competition sida transformation challenge sida khwaidagi fit oiba khwaidagi lanyam leiba habadi hakchang phobage lanyam leire haiduna nupa amadi nupi gi oina lauthokiba adugum laba ko yi winner ani adu ngasigi Manung Hunagi tharomase lengsen leibire han maktada hariba mu anisi mathang oina saktak jage han mata lengsen biribasi 6 transformation challenge 2016 gil male category the winner oikraba Bullet NAMEIRAKPAM ni aham tada Bullet putaram lokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Thank you very much. Also joining us, hariba same 6 transformation challenge 2016 gi female category the winner oikrabi Yumnam Thampha Devi ni Thampha basu taram lokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi question na tabida icham chamna haibata kogi hariba transformation challenge da yaugi habagi wakan se karigi lakpi ki mamang da fit oram de haiduri bra hojik pudi fit oirabni na nungai budi popirangoni adubo han leramba status se kari oirami hana yam kangambra natraga hana yam noiram badagi hojik fit orpai wala kari isagi case study hatar amamo haibiro aduga introduction so khara haibiro tar kari lamde no komai tawno yum ban birabra hanagi ka hatar socio political isagi lifestyle hatar ne kamai torom badagi sigi stage da lakibno to kitang bullet hobiro okay I say Bullet NAMEIRAKPAM wangkai ning tempo rimbal dagi ni okay adu sing na why educational background hai taragadi I say I completed my LLB from Mumbai University aduga and then adu lor matung da I LLB rom dong focus tawdre I di sum lag by chance ai tare ko the business lom da kitang mo focus tawraga sum nakanda distributorship am pairi care enterprises ki makada simultaneously hand in hand I say hostel amusu abu education keno hai tare ko institute hai tare amusu run tawri adu lom na kitang static schedule sing ko kitang chin ba khras tum laiba and because of that I think I health impact lai sum I di akchang nungai taba obvious oirak pa sakhot lakpa I di BP high oirak pa then even I diabetes lai ba kai ni ton doubt lai rakpa satlaga check to mukti ung ki ba in case tairam tara ge dei sum pura mentally distract tawra ge he na sokchin gadra kai na and I gi last but not the least option se chatlaga weight throw tawba sweat throw tawba sine na khallaga admain tawhibani asine stagi do mai se admain troga adum thirak pada one of the best kaino se kari do oigani nak thirak pada sumai na sumama dagi sources matang tarak pada apun the fitness center se one of the best kaino ne ta bai na ko adu sar gym se ko center se because all the equipments are available there and along with that the trainer out there lemak helping nature the labor scenery is very good out there admain na kam de salaga isana salaga yeng nai su jaga do pam dagi the next day dum join tawre torakan I have a very good experience out there yam no is no hariba transformation challenge se hodringai dagi apun fitness center se ta yaubirabra natraga hariba transformation challenge ki tha hum ki tenure se sida tum join toba hokibai ba mamang dai se yawe yauraga su yan regular oi da bhai tar regular oi da ba amuk sakani amuk la chat loi di adumaina engon da schedule se me man ta da ba tawba adu sum pot sum haksang sin nuai taben jalak padagi dai sida strict rule lama follow tok da yadre adu tawbai se manga target ama lega di henu se engon da henu su I cannot talk well like an target to Thamna one of the transformation they timing channel lack by the SCD and Paris see opportunity grab the whole again and mine Yau given never and I got the result result pankre result have a winner or retare Thampha so like Thampha case and quite of Hibzano introduction to learn na high but transformation challenge the Yau have your vacancy my life now to Kitang so Yumnam Thampha I'm Malom Devini Malom Malom Tuliyame degi yam like Malom Tuliyame degi sir Tuliyame degi
ai sa graduate loi jare adu loraga ai atopa ke dum tawda dum huji house wife oina lai jare ai angang ani lai jare nupa amaga nupi maga adudi angang leirum matung na tel hong matung sida akchang si noi khalak poi wala noi khalak padagi sira sang gena sang poi kamai to wari to motivation ai taren ai lohong dring mamang di ai sigi sang dum lai rami fit dum lai rami ba ai angang ani si lai ra matung dadi angang ani si lor angang ani si po matung dana amoin isa gi wet se amoin hengalak pa sa adagi ai gi family je ai pokpa ai gi baba adagi kaka adagi high diabetes oi ba ju se adagi ai husband sina es nang ju sahi ju sum yam khala pu matung ni wet ju hengale adana masidagi ayam magi support ge ayam ai kan tau gi bane gym ji yaw gi bane ai di hana gym gi manam da su knowledge kyam leite ba leiram de ba sam na ramane ba mana as nang gi fibam ji ya roi so dinga du disala okay adu wese kya ung leiram ya tu husina kya da wese 80.8 leiram ni okay 80.8 leiram 80.8 almost 81 mu leiram 81 hai tara sa mai leiram jaram mi ai wese adu husik kya azina 58.5 okay 58 ai tabu sai se leiram okay adu husik haksang diam na lai de ba experience of the leiram ya nuam tung male asiam nungai sa adu hai adu bu hari ba कोई बुलेट के समय ना कहनो से कोई अपन फिटनेस सेंटर से हारी पे चैलेंज है तारे ना अगस्त की तारीख में तुम दगे ज्वाइन तो बिरपे वाला मामांग दगे तुम जिम से तुम ट्रेनिंग तो बिरपे कोई सर आई ट्रेनिंग तो दे ट्रेनिंग तो दिए माना जिम आई हस्बैंड जिम याव दी हाय बस याव ये मु हाबिस दा ओके जिम सुआ याव दना याव दर अपने से ओके अदे जिम सुआ हमरा बुलेट ना जिम से यावरगा जिम ज्वाइन तो रगा विनर होय बनी अदो कोई तंफागी केस दना जिम से सुआ याव दना हारी बा ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज की विनर जो होय बने नदे सर दीदी सर आई हाय ममांग दे यावम दे कोन यावरपन है बा चैलेंज की कोई खबर दे थंगा जबा अदो आई हस्बैंड ने सी जिम दे याव सी याव यिंग सी आई ना चैलेंज याव दे बिले चुम सुम जिम मोइने सुम याव जगे दा हाबदा नंग चैलेंज अमा याव द्रदी ना सादा टारगेट लेत्रगदी नंग हंदबा ngमोय अदना चैलेंज दि याव सेन जी ना तर मा याव गिबने सर ओके चैलेंज दि याव सेन जी टारगेट अमा लेरगदी है ना हंदबा ngम हंदगनी हाबदो अदो करी करी मरु होइना हाई ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज की टाइमिंग से रहता था हुमुक सिदा करी करी नो मरुइना कोई इसागी रूटीन है बता रहे एक्सरसाइज तो बोयरो डाइट तो बोयरो लाइफस्टाइल तो बोयरो करी करी दा चेंजेस तो करगा ngasi की रिजल्ट से तो यो बिरपन किता हागी सर दि इन चाब दसु चेंज हम लाय सर हानदी कमाई सारम के किता हागी कोई सर हानदी अदि होदी तंफागी केस असिगुमना युम द मनपुर मैम हाउस वाइफ मैम से लेरमनी को मोइसु ए कोइसु तंफादो न तोबय आइना हाबि वाखन दो फाउन नगि दमकता कमाई चेंजेस लाखि के लाइफस्टाइल तो मोरइना को मत किता हाबि सर अहमद ए चाबसे चाबसदा यारि मखै कक्थरगा चार सर कक्थरगा चारे दि हाना ऑयली ओइबा पोसे हम चारमि अदो ऑयली ओइबा पोसे था अहुम सिदा दम यारि के कक्ना चारे ऑयली ओइदबा फुड से करी करी नु चार सर चाक दिम चाजै खोइ चाक चादे यादमनिना अदो चाक से यम सरुक से सुमदि हंदरा चाजबा अदगी चाक चाय अदुग याम कन्ना सुम याम हानगी दुमाइ चासन सर अदगी जंक फूड से खर पामे सादिना हाना अदु मदि दुम प्रा तो लेप्सरे चादरे अदगी हई फ्रूट से याम नमना चादै सर ओके फ्रूट से फजन मरा गाइन चार फजन मरा गाइन चार साक से याई सुम मनु अहाम दे सर जे निमि 20 डेज कुंबजे सि याम वारा मे हेन बजे ओके अदुगा सुम 20 पलाम लाम पसा सानिंग ने जिम दम चल रे सर वागा हलाबिना सानिंग बदो अदु सा केतंग हंदा ना को ngaw bo khopa hadi hachang nuai ta badum di yawgi dabra hadi khanghen chara je khanghen helakoni na sir sir me sa adu amai ta udi yaw de sir ngadi dieting ni sang nai nai pura hata hani gi dumai na meyam sasan badi na tamni sa khara timing ama nai na chara sir si chom lacting gym lacting da mu adi gym dei halaga samai NONGTHOMBAM मिल मचा सर ओके डाइट की मतंग से खना हेना गई खंगना बा कोई बुलेट से हेना थवाय हाइदि खितंग माल है तारे कोई हचांग जो हाना यामना खरा नोयरो में हरे और जो कंप्लीट फिट होय गेदना कोई बॉडी बिल्डर बु मालक तो रे को उजे ऑब्जेक्टिव से बॉडी बिल्डिंग ऑफ द सर केन खन बिरिब्रा अरुगा खुजगी डाइट अमदी कोई एक्सरसाइज की चार्ट सिंग से कितंग हाबि कमाय तो गिबजाना Okay, kaido Hana weight na kya le? Biru matu se I weight almost 19. 19 hai. 19 hujik na 61.5. 61. Almost 30. Aduga ai na mu aingonda mu like thiba hai gadra. Aseng madi mo apun mana bibu duration je 3 months duration ne ba. Ado ai se first month me dai drop ta khore because accident am thokpa. And I se leng ba yada na I just work for only 2 months. Thani khata ne ba. Okay. Masi uri ba hong se thani khata ne. Because I think thawom to de thani da because sok puri leng ba yada mo. Thani se dam ade hard and soul tawre sengna ade akoina workout se koina
workout taina sum analyze sum research to matam da workout se koina diet ka dan control tawraga nang weight loss tawba ma then second thing nang cardio tawraga tawba ma along with diet aduga third china mo diet then cardio then again in addition to that khoi weight program so hapa high intensity workout ne ba ado last 2 months se nei high intensity do na lai because target achieve to do ya do dina ana hoy ado dengon na nungai ta because lifestyle totally change to ro na dengon da kitang nungai ta khadi theng na ki ko theng da ga su last adu gi pot na discipline man nai ra chat ki bani na ko na adu ni hen dengon nungai hujik so se ngai after si transmission lo matung dai hana gi kino dum schedule dum sathari ba sab sana post maintain tong ning mengon da nungai ba mi yaw ba ai de freedom amma phang bagi type to ba the fitness I can describe it as a freedom ni na khalle ba okay ning khatam me ba ai sai bu sam matam da ai jin nungai roidra ai je dehydrate to kadra then like sai bp high ro kadra ana kana gum man hau bagi wakal dum to da ai maga sabin na ga kitang supportive oi gadra na physic ti adugum bagi feelings dum to khre ngon da ge ai freedom oi na ba as ne freedom ni na to ninge ana da workout chart se adumaina aina tawe diet sidi sing asai men hai bi admaina akoi ge 7-8 time meals masa masa oina chai ba so one time session tara gadi full pack ta leiraga breathing issue lak pa sana ba ngam da ba ko aduga aina mu tasena believe to budi akoi gi haina bam lei ko thain de ge akoi na eat less walk more do khara chabi kitang hen chaba kitang hen suba adugi program ne sum follow the akoi gi calories se akoi na haina normal calorie the normal me 2200 300 calories se dum intake to en hai ko again athlete mo gana roughly about 3000 pa gi do ko so man sum thenga jaba da adui calorie do chai na singai cha gi tara gadi singai se burn singai se ke si workout se si calorie se burn hon bana aduna cardio yaure cardio yaure then weight program su dum yawe diet to ma fazna 80% is saying diet depend awe fanam cardio torogo so gi diet se post adra gadi adum maintain to adum hana gi film dum laini na ta invest to diet se post adra gadi na har matam sida koi miyam da chamam nom leibse diet cha du da su ke no supplement no cha du ra hai ra ja du ra hai ra su kari ja kitang hai ge sabi ki ba ai cha ja gi bese ai san cha ja gi bese ai sangom stum thai ko sangom sina ko gi zero cholesterol gi scheme milk lak pusing je sidum thai kel chari sangom su sigi benefit totally ko na skip to bu phate na khalle ba negative impact so lakani sangom je thai sak su dum sai sak sidi koi gi super fine gumba sometimes brown rice gumba sigumba sare 6-7 time khai do ba aduga boil thi dum sare si boil cook se ta ya ba sare aduga mu akoina chicken se hana chara me chicken sodium khra wange na ina akoi gi nga oina mu sare aduga mu kam mu akoina thau se thau sai sum research tong da thau cha da su ju phate na hai there are some good oils afaba thau khra leiba akoi gi omega 3 kind of thok pudo heart ki su good ne daga omega 3 se thau di thau ne but it helps in fat burning the sumateng pang in tai ba adu research to mutne omega 3 sum sai ba agi sona kitang nga gi su tai thok pa thau se adum si fat burning the mateng pang en asidum chai sima dum chai sa se daga koi broccoli am chai ade avocado dum chai adagi di mosmi am chai adi sak yellow machu gi malak pudo orange man dum leiba adu chai orange komla man ba komla gi na ta komla gi family hai ta komla family hai ta adi grapes chai fruit stem sare adune adumaina sigum adum khara brown bread kumba go sigum chai adum empty stomach som tham da ba ai on the lam ba simbadi thamandre adum pukti dum thalan ba da khaji khaji thalag dum chaki mi gos gena na akchang du puk to thandra gadi definitely ai on the energy su yaw roi carbohydrates yaw du chandam sung mo energy di torok to ina chak sanam dai chak sa da su ya de and burn do ina da ka du gi scratch khoina khara sa da ba da lep dum khagadi dum sa ba okay to high information mayam se kari kari chinjak chaga da no karam matam da chaga da no workout na kyam to da ba karam matam da to da ba hai bagi schedule mayam hai tarne sigi details mayam se individually masana kanam ta gi help yaw to na dum to bang ambaza la na tra instructor se compulsorily mathau tang kham bi instructor is very much necessary instructor yaw dragade expert ma yaw dragade koi di pra blank no le sang pane ade expert ma gi magi session ma kha da ko ju poto follow to jabane ba adubu instructor na khai bi to katang koina straight away chat taragadi mi nga kani go ana soi da se tam ngam be ani san to dui poti ai ni cha dui sei ni ba ai pot ma num thajan bai je na negative impact lagadi so kan na ma na hai bu amu ai na yun do analyze among to ba social network se dum chat la ba je mu changa ga google sang ga research be to bi ba si chu me si cha ba ya re ade ma hai da hen ba kai cha ba yai amu thi raga dumaina mu khara edition khara option bai tare adumaina isana su khara thi okay ama je tu mathang se tam hadla se tam padi housewife ne sara angang ani su lei ha bani na housewife magi thabak mayam se masi loi thado ga gym na chalaga fitness ki sida objective se hadi achieve to no gi damakta chalak tu ni maram da tongan na
ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯥꯎꯁ ꯋꯥꯏꯐ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯎꯁ ꯋꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯉꯝꯄꯣꯠꯇꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯌꯥꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯁꯔ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯔ ꯁꯤ ꯉꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯋꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯔ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯤꯝꯒꯤ ꯆꯠꯇꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯖꯤꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯔ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯏ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯖꯤꯝꯁꯨ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯅꯪꯅꯕꯁꯦ ꯁꯔ ꯑꯩ ꯄꯨꯡ 8 ꯅꯪꯅꯕ ꯆꯠꯆꯩ ꯖꯤꯝꯗ ꯃꯥꯄꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯁ ꯌꯥꯝ ꯑꯁꯨꯃꯇꯤꯛ ꯁꯔ ꯑꯁꯨꯃꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯔꯒꯜ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯋꯥꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯖꯤꯝꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯁꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯛꯑꯥꯎꯠ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒ ꯁꯔ ꯂꯝꯖꯦꯟꯗꯤ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯍꯜꯂꯒ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯗ ꯈꯔ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯁꯔ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯦꯟꯗꯕꯁꯦ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯦꯟꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯁꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩꯗꯤ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯕꯩ ꯊꯕꯛ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯊꯣꯡꯉꯤꯅꯤ ꯁꯔ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯄꯤꯈꯤ ꯆꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕ ꯊꯣꯡꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯇꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯤ ꯉꯥ ꯊꯣꯡꯉꯦ ꯁꯔ ꯑꯗꯣ ꯉꯥꯁꯦ ꯊꯥꯎ ꯉꯧꯔꯒ ꯊꯣꯡꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯣꯏꯜ ꯇꯧꯔ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯡꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ यानी थाउजी सुआ चादनब होना अरो मैं आपके ओलिव ऑयल को मंगा साहे हबे कोई ओलिव ऑयल चाबी मेट्रो 3 है ब्रा अदु की थाउ में या हाइने सुमदि एदी स्पेशल कोई मसाई कोई इंस्ट्रक्टर सु या मथौ ता है नको इंस्ट्रक्टर ना सीसी पोसे चाव सीसी चाव गान हाइ बको लेब्र कमाइ तो ने सर लई सर इंस्ट्रक्टर गी मखादा आइना मान हाइबि गी मतुंग इन चादर सर आइदि केम खांगदमनिना आई हस्बैंड खरा हाइबि बगा अदगी मागी आई इंस्ट्रक्टर जी मखा तौरगा इदुम चाइ मान हाइ ओके इंस्ट्रक्टर गी मागी मखायाम पोले सर मखायाम पोले एक्सपर्ट नि ओजानी ओजासने ताकिबा मयाम से प्रोग्राम मयाम से डाइट मयाम से निंगथिना इल्लब मतम द ओइगदुरबनी एट द सेम टाइम ओजाना हाइरबदु इन बखदना तना इसागी साइड तगी स्ट्रांग मोटिवेशन अमगलोयना विलिंगनेस अमगलोयना तौद्रगदी मसी याम लाइव मानबा वानी सोना पायरियो तो पायरो कांददी अदु खुदक्ता तुम खांगे द नुक्सित हल्ले नोंगाला तौनिंग द फिल्म तुम लैबनी ऑन द ब्रेक तलबजे के ब्रेक के मतुंगदा होगी विनर्स अनिसिका सानगदा वारी म्याम जरे ब्रेक तान थोंजरके इम्पैक्ट न्यूज़ पु मेंग तादन लेबी Beneath 100 meters from the earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Welcome back. Adon ngure see Manung Hutna niya 360-degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM. Manung Hutna tanga si khana jari me basi na hau khiba na bembe tarik tara manga da grand finale pantok na tha hum chup na koi challenge ama piru matung da koi winner lau thok khiba tum laba apun wa fitness center AFC ki transformation challenge taruk lak super transformation challenge ki nupa amadi nupi ki winner singani mathangi question se ai bullet lak chake bullet ngasai koi break mamangda hape tak pi khiba कोई मसीदा एक्सपर्ट है कोई मसागी जिम इंस्ट्रक्टर की एडवाइस में हमसे फॉलो तो बहुत स्ट्रिक्टली मथौता है एट द सेम टाइम डाइट अमदी वर्कआउट सु निंथिना तो मथौता है जो ताकफिरी अदो मसीदा डिसिप्लिन अम याम मथौता रम दो माली केनोदा कोई मयाम ना कोई सामा सो हातारे जिम दा मसी जिम सब फैना खंगना हातारे चलुरगसु नोंग मतोरगा नोंगाला चप्पंगम द बचनिंग तबसु मयाम हाइदी कोई डिमोटिवेटेड feeling मैम से तुम थोड़े है तारे वाह बोई बनी ना है ये नुआई बत थबक तिनते तुम वाह बत थबक नहीं बा मसी वार सो वार मसी तौदे यादे तौरी है बगी वाखन से constant motivation से मसी कमाई ना drive तौवी का इजला कितना है भी सीकी से sources से याम मेरी अखोई ना first of all इंगों द challenging attitude में build up तौदे यादे ऐसे सी तौदे सी ऐसे तौदे अखोई सी attitude में थम द्रगा देना
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤ ꯋꯦꯠ ꯂꯤꯐ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯣ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯏꯁ ꯗ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯇꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯋꯥꯜꯄꯦꯄꯔꯗ ꯃꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯕ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯖꯅꯕ whenever I open the ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯪꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯖꯤꯝꯁꯦ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯖꯤꯝꯗꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯩꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯒ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯝꯄꯂꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯕ ꯖꯤꯝꯗꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯃꯥꯡꯕꯀꯣ ꯋꯥꯔꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯕ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯔ ꯋꯥꯒꯗ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯍꯨꯃꯥꯡ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯣꯛꯎ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯄ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯎꯁ ꯋꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕꯤꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯇꯝꯐꯥꯒꯤ ꯁꯔ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯁꯦ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯁꯔ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯠꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯗꯒ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯁꯔ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯦ ꯁꯔ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯦ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯉꯟꯅꯕ ꯅꯪꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯩ ꯁꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯔ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏ ꯈꯜꯂꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤꯝꯁꯦ ꯖꯤꯝꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯩ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯊꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯝꯗ ꯆꯠꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯆꯠꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯡꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯎꯔꯨꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯔ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯝꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯟꯗꯦ ꯁꯔ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯊꯧꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁꯔ ꯏꯁꯥꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯁ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯔ ꯑꯗꯩ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯐꯤꯒꯔ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯕꯦꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯣꯕꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯁꯔ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯣꯕꯦꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯝꯕꯗꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯁꯔ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯐꯥꯎ ꯑꯩ ꯈꯨꯅꯤꯡꯁꯦ ꯅꯥꯝꯅ ꯂꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯁꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯉꯦ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕꯐꯥꯎ ꯑꯩ ꯂꯦꯞꯄ ꯊꯣꯡ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯆꯣꯛꯊꯔꯛꯑꯦ ꯁꯔ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯥꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯐꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯖꯤꯝꯗ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯁꯔ ꯊꯥ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯅꯥꯕꯗꯣ ꯍꯟꯊꯈ꯭ರೆ ꯈꯨꯅꯤꯡ ꯅꯥꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯆꯥꯅꯩ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯀ꯭ꯌꯣꯔꯅꯦ ꯁꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯐꯔꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯣ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯕꯨ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯁꯄꯥꯏꯔꯤꯡ ꯅꯦꯛꯁꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯪꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯦꯕꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯎꯁ ꯋꯥꯏꯐ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯅꯣꯠꯇꯨꯃ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ ꯕꯨꯂꯦꯠꯇ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯄꯁꯤꯃ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯖꯤꯝꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯇꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯟꯠ ꯗ꯭राꯏꯚꯁꯦ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯤꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯖꯤꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯍꯥꯎ ꯑꯊꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯩ ꯔꯥ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯆꯥꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯜꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯄꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯕꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯏꯅꯥꯛ ꯀꯩꯔꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯅꯒꯨꯝꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯣ ꯂꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯃꯤꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯇꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯁ ꯅꯪꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦꯅ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯅꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯠ ꯑꯦꯚꯔ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡꯛ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ
gym chatpase ngasai sarna habi bidigi on the other hand I di hengna paisa save tau ni na khalle sena ya atoba side amada mamne gym do chatta taragadi definitely I nare I hospitalized or ni I may spend 2-3 lakhs 4 lakhs might be 10 lakhs gym sit I can spare the thama dal lising ani I can do that I fit so ba freedom so ba lising ani sulum ba ya ba adu chalam da taragadi I ngasai gi heart attack lak pe ai diabetes lak pe ai or any kind of disease lak pe adu dai lupa lakh manga trok ti adu di udre mi adu hen sang du ni that is more expensive he na save to di gym sine ba asing sang ju phan ba sale save to ni save pisa sang man doi wan sang bo to sang handri ni ha hari se maintain karo ga sum tam na tam saving ni gym jab se saving oile ram sang phang ga tana sale hok saving dong le ram kari hai bi ningi ko gym jab se mayam na unari ba masi sale pai to mi na di hekta ya da thabak ni hai smai khandari se kari hai bi ningi masi sir mudoi sir la le de hai jani so blame hai bi sumai na ne ai di gym da chata bi da sir koi isada nungai ta ba na ba lai ba me am sir koi na hajing matam da di thabak yum da lai ji thabak ingam da chuna de yum gi makum mata ta na di sir kan ta wi de na ado gym da chata na ai di tang okay gym sabse ya mathuk tai matang sai da koi medical ge ba point of view da gi hai jab matam na koi tha hum natraga tha ni sida sudden drop ha tare sudden loss of weight se 30 kilos 20 kilos weight sumaina loss to basina koi heart ta ha tare heart ki magi rhythm da magi functioning da ha tare ana ler butu gi chala un change ro kutu da madu match to da na synchronize to da na madu gi awab su mayam theng lai na ta jai matang soi da di koi medical gi advice ke yobi raga hai ri transformation challenge to wi bra sudden koi weight se loss tor pani na madai de kai habini am chup me ko aina situation jo khale koina 3 months duration da koina 30-40 kilo drop to base might be unhealthy oi gadran su han jo khalle ba ana du ki be lai bani na ai gi ai ba chawai tare ba su doctor ni masamak se ana ai ma se am kan adum ma ga wai dum sanai ba ana azum number am toina adum every alternate days ai dum bp check to ba khot pa da ai ngon da gi fatta ba negative la ga di ai drop to jani ba se adu hujik phog de du lakhi da ba gi ai keep continuing adum keep going ko adum chat la ga adum ai la do marakta medical checkup di am toin tawe taw du suya de sengna ana ha aphabane chalaga phattaba do on gitara ga de na ko ana medical checkup chule mu sajen nge useba contestant no thokpi rak bana taw du medical checkup is very much taw du ya de na adu ma de am toin taw okay medical checkup se de loina ma tokum toi mathang je khoi keno da khoi tamha da lak chani manipur da lari ba khoi housewife sing natraga office da li ba matam sangdren khanjari ba mayam se da khoi message ma yohon khoi yohon jani mai tare message ma yohon bi ge hai tar ga kari kari ge hai bi ningi weight loss to bana daga fit oi base kaya yam maru oi hai se kitang takirom message mo na ko camera di yang hai bi su yar camera di sile weight loss oi bi sir yam maru oi hai bi di hai jan ninge sir kenero sir akoi isa da weight to isa gi height se ga weight ke maintain don to le isa gi narakada ba le na me am di ngak to pangam me hai jan adu bo ji housewife ama oina natraga office ali ba nupi ama oina so nongda yam da pung ama dang di kai thok piraga semaina workout to bi je hai jan ninge hujik hujik da continue to bi ra ko wala matung da to jori sir puji so pa to ge dong khan bi ri ko sa dum khan jori ya ga ngam ni ge dum to ge khan jori okay am ngai je koi bule su si dum continue to bi ri ge dum mai hari continue to kitang message bi ko gi younger generation adu isa se kyam yam na young oiri aduga kyam yam na chahi kar yo bi re aduga swai chahi matang sida mayam adum tan na basu dum yarom bai ai koi bule ge chahi matang sida hujik bu gym chalo ko doctor hai bi adu ai du ta kitang mayam da message am pi bi hai ta gym se keno ne ai nga sa hana gym se freedom ne ai do adu chama ne ara khwai fa ba ma de ko confidence ma yam chana create tawe sing na ga de ina chat matam da ko gi pukse kam thok gi season ba da taw hon ra ga nonga nungdang ga thabak na ba gum ba sorom ba isu lei ba gum ba hojik ti it's normal leina lei se ara yam sunu ngai confidence ne sening charing ba visual set pa yare ara dress code se ju fazna sela di dress to fazna carry taw de confidence automatically create taw re sing ada sigumba sing aduga sigumba taw busna mu benefit lei se any kind of intoxications ma am koina adugo mat dai chaning dress na because aina churu ma sei ma thau tara ga di next day workout taw definitely ai wa ga ningam moi khangi se ata mathang sida ko churu tha ga haidi mai ka chin jak se khaga season na chinara ga adu workout taw mi se machine weight ka ji hena reduce taw duni ga haini adai du kai having adu ai gi bokhla di yang lan ko concept na khala sigi possible di yaring totally avoid taw bi ro na khala okay totally avoid bis aduna ai ngonda ai di adu asoi bam lai ga ni seng na aduna ai ngonda di seng na kai tare sigum ba simadi ai nonga lagai ngonda sigi result je phang bani na si tawraga di definitely ai nonga lagai ngam moi ko adu khang moi na ai si da sim totally avoid taw re ba taw ba se aduna
aduni adumaina sigi possibility tolde boy tobiro mayam aduga amana amuk aina hajning ise kenogi agoigi shortcut se mayam pan da every human being shortcut pa me go ana sigi da makta koina there are some few people who would depend on steroids or something tobusu yoram bay adubu sisima tanga tobigana because you'll get the negative results. Okay, steroid ko masin na bino have ne to bullet ki case tari tha ani da aduga tampha ki case na tha hum da transform tawraga ngasi complete metamorphosis amaga loina anoba avatar amada ngasi manu hunagi studio da phambiri ko hana gi du uruga de mina masa khangam da basu e sibu tampara ne asibu bole lera ga na hai basu ya ko adu ngasi gi avatar si yorone bu hana matam da tha hum changbi khiba adu bullet ki na hakchang accident ho ubadagi tha ani chang khiba adu taseng na atop misam amana tawtar ga di yam drabada khoi gi matam je tare ko matam ka yam na hai riba dieting hai riba exercise ke regime se tawraga koi fitness phawbagi koi muscular oi ba manak traga su ko koi fitness phawbagi stage da yo bangam ni na habini adu yo bangam ba hai se akoi se dum example dum yo akoi dum yo risne yo bu de adubu yamna high intensity taw da bida normal da 6 months duration da taw ba yai gi su kai de tha truk ta di soidra compulsory dum taw ne kitang dedicate taw raga dum taw ne adu akoi na mu kitang high kitang mat seng adi competition ma leibina na challenge ma leibina po to koi na capture taw no kitang di man de kitang di mu hele extra mile khar sat leba koi na adu gi wan adu normal kem te yaw du bida ina taw ga di 6 months is more than enough tha taruk sida you can achieve the goal tha truk ta achieve to bangam ni tam phagi de kari habni tha taruk tha hum thani tha manga tha kya sir di tha hum si dane tha hum si dum to bangam ni khanjai sir atop nu pising sulo na atop nu pising loi ngam ni sir dubu tandabam di mathau tai sir tandaba regular oi ba ai simadi ngamni hai ba wakhal simga loinara ga di am line ngamni khanjai sir okay tandaba simadi ya mathau tare masi tha do mathau tai maram na discipline se launu ta makta constantly isa ne sabu masi motivate to ba constant motivation amadi mathau tari constant motivate to tar ga di hari ba exercise ki routine gym da chapagi masi follow to tar ga diet sing si ningthi na chaba tar ga di angasai khoi gi bullet na haibi khiba khoi gi ningkha tam hamadu madi soidna fangani freedom am fangani hakchang phobgi freedom adu at the same time sel mayam am su changa da badagi save targani gym chapna sel changa dawnate gym chapna sel kanduri ni habagi wafum pondo peri on the non ngasi onadi manu hunagi thamse matang saidar sunjarge ngasi gi thamse da bullet amadi tamphan lingbreak tuna thamse ba thawai happy khiba amadi mapung phan bigi tamakta tampha amadi bullet pamuk khana thaga chumdok jari appreciate you joining masing ngasi gi manu hunagi tharong ngasi gi edison se karam to bibage khota khan bir pu yagani khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi gi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha bir pu yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is NONGTHOMBAM signing off kurumjari